Ponchumu ligirina gukwani bonandonsia sobereta semargoba yabono chinga kino kwaligania semesa ya mangana Amayia nyaro kumanyigati yari tobereto gukwalinganire kurasema mbiyare ngentambe wekachinse chikabono chiabono margoba kero yara girense ya mwime ya Afrika ya mocha gose East Africa unabali kibaito babere bakujasangire kuro chingongo chonse aseri bwanyare ko gosansa muranira na gukumanya senchira yobo kero ni matebuna kora senka yao sangamana intwe ogendere kumanalia ya abere kago kolekana nyero wono yo kabiru mwaziri wechi semi Professor George Magwani kumobero yogendere wetana ni wachinsemu aso gochukuru esiko ya ye yombo nabage eke kolekemo kyogo ichania negia kolekana semeri ya kyamabundo abwa ase Eyemo yabo kana konyora egento gekwete kibono kereke moni kebekire tayambaliri na kire sandukime kebekire ase egeita kiabo hayo amo nenda mange na kwariganitwe manyasenchire yobo ikiranu holito kubwatira nerego itira sumu na wemanyiriyo igakuru kwa Joshua Auta. Saranso ikibono jitirani nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Igotogo chake mese mangana majense mo yabono marogo basabagaga kurasorongorwa Gusii bali babete bakurwandira Ensa ya Kenya nechinga kichia mau barokane kwe murungani mono asogote yabuna chibese chiabagotwenga kibale kurwandira Ensa ya Kenya ngakiya mau abangi babo ikraboni gamba bwati kende bakwego klia kolengana bagakwa buni go bagani umre wense William Samuel Ruto kwaneke buna bagaka bu anasenga kiya mau balengoro nkonyarale bago konye kabatebere buna chibese chiobo gotunga tieme chandeliye bwateranite echi abange babo batali konyora. Hawa ambao wanakuja kuchukua pesa za hawa watu wa mau, hata wale wazemba, hata kama si wa mau, nimekuja kuwaambia warning. Hii si wakati wa kuja kuchukua pesa za wale watu ambao wanalipwa za uzeni. Alafu mtu mwingine anakuja kudondoa hapa akiambia hawa ati wanunue pesa wapate pesa. Haitawezekana. Kali nyewe mimi ndio njiunda serikali. Nikaunda na uchungu. Kaka serikali ikawazekana. Kenyatta tulimweka hapa nyumbani hapa kwa Nyasa. Ndio. Sasa leo ndio tunafanya nini? Tunakuwa mbaya. Siku tunakuja unapewa kiabu. Ukikula kiabu wewe hataki kuangalia watu. Hawa wazee wamepigania sana kupata kama ni haki yao, lakini hatujaiona. So tunataka kuangalia leo ili swala lionekane kama linaweza kuwa na matunda au la. Kama wewe umefikisha miaka 100, hizo pesa zikitoshea hawa ambao wamefikisha miaka 100 au miaka 90 ziweze kutolewa kulingana na miaka. Iwe ni policy program, ni policy framework ambayo itasaidia baadhi ya kwa sababu wengi wao wako zaidi ya miaka 70. Sisi waende tukumbuke wala ambao tuliteseka kwa msituni. Pilo naona hawa mama na wase hata wengine wapati ile pesa wase wanasumbuka tu. Hawana kitu. Agotiga na yubono go ichana ni kwa bwatanza se kenyero kya mabundo kibono ke kutoka se county ya Kisii maegaje Eyemo kuboka se mambia lero na konyore sanduke bekirege itakiabo abwase gento kyarenge mekyumiri yakorekana koba ekemoni asande kyarokana koba buna esese na nigo kyabekereta yembaliri amenye benke yuni go baichanire na kogani obutweme gokorwa na komanyangi kyarira egente kikoletwa na kobeka se gitakiabo chinse kumerere chabono mambia ekero babo kana libomera nanege kole kyorobotu rwa nchira yobwekirano. Tukuse Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku zote milele na milele. Amen. Ile tuli ananguru kuliria ni Sabina. Iga noenka yana. Etuabo kama ningo kama nalenge. Nigo erogo ichana go chasomongina maega yagote abuna ebigendre tokolekana nigo bigendre kumuichania mono anene asenkayaye. Aquí tigero monena buera ya sipi ya 5 na corona ba cora tiganya san con nanda ngobolo tiama de tiana no saber ni asa matemo con tumbata
okonyorwa kegento gekwete ase geita kiabo nigo kwaretro goichana okonene ase bate abuna nigo banyore kemoni ase mambi ya rero kebekire sanduki me ekero baboka jange saa 12 na nusu narigo na taito ko mwana rinde goche skuru bono nasingo igore geito maeto ko mukimusigo bandole tiroro anse goraki wase ko yoeni natiga omwana arona bakobure ne skuru akalira kirende na kiki narangeria bamate basudie ligere no jago kwana mundu gatanga kingu atotebeti omugako ye ni gatebire buna ekenege korekia batigire bakumetiana nigo basnyiro yorete kemoni gekwete kebekire sanduki mekebekire teyembariri ngerengerekia bwate gocha senkeye igabo kekerare kumuiro mwane skuru ali umirana nenganeye na ikageita na igore geita gekere igore geita kenene na wona umirana esa aga emosio sanduki oro geita rende na wona arangiria bamate bane tuatema kurigeria kikirine tuatema kuigura tuanyanga omufano nuri musyoke busiga gekausire musyo sese nabo gebekire taye mbaliri nigo yamwira kurangiria yamate naboigo n'abantu barengensemeyo erikonyara kurigereria igoro yenganeye abwase mukigetambukiro na kumurangiria fatha oyekirana gosomusasiroti oyekirana na konyara kuimukigetambukiro na koira egentekyo rende twasunga gitogora girini twarangiria omufata ogesabira nande buna achire na kero kigonga getengana no yokerete tegaiganere leso bunye ni abwate tiyare ngeni ambe goche setore lakini rende tokumusabira nga ekitari gento giata kire ko rugocho muchio gekogera ntwaye goma na montonde igono ndo kabwate magana na inche igata keira iche akwane na inche onyo konyara tumanga gitogo sonsorana lakini gento gialenge kebe sana no nabo ni gamentre batebuna idari ntunde ntangane bikora bune bigokorekana asense meyo asebono banganiria masabali kunyara kubwatsirwa soweime asoko nyara gotugutera chinguru chingabunechi asenge yero ya lakini ese kenyororende kurwa umagega ara akorekanire make ase chirani yeito wega buna bari gukwana rende lakini abu ekeka kiara abeire niko monetigare togo ichania gocha samenyi benseme yekero bas nyirukonyora richibu ningorete gento gekwete kebekire sanduki me ase gitagiankeye ase bagani obutukwime konyara gokorekana ko reporter ya Ndizi TV ritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha nago tigana bono no roboti rugo ikenseme tumurikira mangana rengete chisemini gobono abana bali babete bakwebwatirania na kanyora malitage nkyo chinga kichobore bwa COVID-19 na abana banyaruka na kuberera gotige sukuru ni gasiri tukuli ya robanyo romo esoma ega yokonyora bokonyi kurwase kyombeke magetali ya serikali European Union COVID-19 response awon banyarre bakuru bokonyi bwabo mulikito mirdede mumanyi kurwase county ya Kisii ni gatwaliga roboti urwa senchira yowime abana batali kwenyara na bali banyorire abana nakoba abaibuli abake batarakora chiskuru nigo basirirwe elio kwiranirira amasomo abo nse kyombeka European Union COVID-19 response program gwetera daraja United Women and Youth Empowerment buna enchere ya moyo kubanyura abana abo kwegendereria ase chisemi ase baigwa ebintu buna ebikoroto ebagiye skuru amone uniform. Objective of this European Union project is first to know how the young girls are doing in the community after COVID-19. So the purpose of this project now is to make them return to school by giving them incentives of school uniforms, having counseling services, both the guardian, parents, and of course the schools through the means of education. Like today we have given or we have issued these school uniforms for both primary and secondary schools, giving a full uniform. It's just a 2 million project for a pilot. Nigo omoteneneri bwe kyombekyo atebirenga nonya bali bataliko chia kogendereria amasomo abo nigo banyorete amaigelyo buna barachie gukora ebiasara. For the girls who never went to school, we also have a project for them under the empowerment, that is life skills. They went through a training for 2 weeks, which gave them skills on financial literacy, and now they have received checks, which will help them start small businesses.
nonya nabo igo nigo batwara amakongo ao buna akwerera. The challenge we got during this period is that the schools, all of them, were making uniforms and of course change of uniforms. So some will receive the uniforms later, but we have promised that we will supply all the uniforms as required. Omokonyi bwo mobisa bwichi semi ime ya Kisii Central nigo akire ekyombe kyongambia mono asoko ene kya chisemi ngo sirwa chire asabolire abana bonsi kogenda eskuru ekyagera serikali nkwene kierebuna abana bonsi nkwakanirwa bale school fees. The Basic Education Act says that all students must attain education, and not even pregnancy is supposed to curtail their progress in education. So we encourage all those mothers who are teenage mothers to go back to school. The government is paying for the free-day secondary education funds for all children who join Form 1 in the secondary school. So the government is waiting for any child who has joined Form 1 so that the capitation in form of the free-day secondary education money is provided to that child. Asa baiboli balia banyora obokonyo bwo nigo batabisa omogokobo ase bakambia mono gochiase ekyombekyo na gosaba kegendere boigo butambe. Nashukuru hii NGO ya Dawoe sababu imetusaidia sana, imeboresha maisha ya watoto ambao walio wengine ni mayatima, wengine na wenye hawajiwezi. Nimefurahia kwa sababu si kuwa na uwezo wa kupeleka mtoto wangu shule, kumnunulia kama sare za shule, lakini Dawoe imeniwezeshea, nimepata viatu, nimepata uniform, full uniform kwa ujumla. Kulipotelea egetaseni kya Ndizi TV, litaliane Mildred Momanyi. Ndiyamuno humurikito Mildred Momanyi sorobochirwa senchera yobo ikirano gotigana nera Mildred Momanyi bagutotigara samangana rengete semi omorukiwo yomo bakakora KCP na kanyona Maxi Chimisa tone menongo kenda 399 na korangarirwa skuru yaba muraya nyambaria nigo bona yamabera kongo goso skuru yuma yo garanti skuru yo nigo yamubetereti koirana kana gochaka watie kogoto kobwata kana bunege ntabu atigyo goje skuru yo neri rubelia rangereti kunyara kumere skuru yo mbabwate kende yonse ege kubanchira goso skuru yobono moroki woyo nigaganiri y'abasamaria bayakonyara komokonya Ndemo Steven Namange. Emambie ya saboro kibubande bekirasi gya kianda bale birasime korende nigo nkomonyora Robert Momanyi kagwate kogoto iskomu abo. Jumatatu wiki eye nigo Robert na ngina batware sabari kogenda Nyambaria Boys asara ngeiri batabwati kende gyonse kiaganeiri ebya irerete barabu koirani kwa inka. On Monday tulienda kwa shule Nyambaria kuombewa nafasi. Nilipofika wakaniambia niende Alhamisi. Fea yenye mamangu alitumia, aliomba majirani, ani alikopa. So hii kokoto nikapiga ndio auze alipe. Nchira kina ndengo cha kuira na ntabwati kende koboko gaki mwalimu. Somo birana ninyi gwete bobe. Nonye no koliki kwana tindo chikende na kende bana na ndene no ngochi kuira na gochi school. Ngochi kuira na ntabwati no ane transport yo kuira na gochi school. Magega ye myaka 5 tokoera batanya korana no musacho ye nigo Christine Kemunta korera buna goisanikia magani ya bana baye batano nemo yabeiro muchando monene na gosoya Robert Meskuru arangiri ya Nyambaria negetire kiatanyare asachinguru chiaye. Tongo anda ekonda ngokorera siringi 100 elite goisana nonya nyumba. Egera na ande chikubanga umwana agende school. Kulikuwa na changamoto nyingi nikiwa katika shule ya msingi. Hata chakula siku nyingine hatukuwa tunakula chakula. Siku nyingine nilikuwa nafukuzwa nyumbani shilingi 100 na kama mwezi mzima ndio nipate.
gwetera obokonyi bwa basani nigo Robert akoreta matemwa KCPE kurwa Nairobi egento gia kung'eiria amate yeli bagalio konyoro gusirwa nebyombe ao bigosomia borki gwa bangaini mea Gusii kurwa chinka chokonyora wainse nakorete kun Nairobi nyora ng'abatakire gochi gokora interview mbali bagale Kisii County bono nkaira nande na masakara ye kwara taringe gwanjeru ogosemeri kwabo bono na saba Samaria baya kobasira. So mi naomba wanisaidie, sina kitu chochote, hata sijanunua kitu, school fees hakuna, box hakuna, in short hakuna shopping. Lakini gona asabire ase bali bayikire kondora gose bandigirereti na asabire ng'a gakiondo orakunu ekera bankonya necho mwana yasoa school ekera ache gwekonya matuka gocha. Bado niko na matumaini kwamba nitaenda shuleni na nitaenda hiyo shule hata kama sioni school fees. Botambe ni babaote bavuna omukino bwata matunda kwende wikira boniga nigo Robert Momanya tarora matunda yo mukiabigete nsemo ya KCPE ase kogoteye neragendrete gwaka kwenda kibuna ekaveso yebesa banyarite ko babakoira kwenda gusabari bagase skuru ya Nyamira Boys banyarire kunyaisane keso gusaba kwabo bono na sando bwato kuganio kuya kunyara gweso kina kwenda kibuna banyarire gokonye nkeye kwenda kibuna Robert Momanyi osoire skuru ya Maroro skuru ya Nyamira Boys erinde agenderere chisemi Koripoteria Ndizi TV korwa sekenyoro kia getare kegotoke nsemo ya bochi bomwamu ene wodi ya bochi tendere ebunge ya bomachoge chache elietariane Ndemo Steven. Omulikito Ndemo Steven asoroboti rwa senchira yoboy kiranu gonda gwikase bunge na moya umachoge chache boigo ase wodi yatendere nigo bonenkeye mo boigo etigarete gukuna no butaka na boigo nigo yaganiyo bokonye ekerekரிய bana bakraskia ndago se form 1 bagandete koirana nke yuboigo nigo gote una ase baro mochano no gandete ko batakuna mabera tayo maiga yo mwana oboigo kora krasan naiso no konyera max chimisa to na 12 yamo beterri gotigaranka se batere bona bera chikotiransa nkata base kogenda skuro ase krenga buna babwati kende kirabo irrego konyu mwana yumurikito dipon asanya namange Amateye moyo mworke obekiraskia gatano na gatatu kyo mwaka oyo eta nigo yaruro gosaba kwa bokonyi aso mwana bakora bya kulende mbali na ncherende yo kumoira eskuru nkeye na nkonyora te yani mbabu ati bako chibesa chikonda bategemete konywana ne ndage kuri ikomonta nde konda amaga nyone ndagirali ninde meire asenge njorende yechibesa atakeire na korete iti atakeire kogenda esukuru arangeiri nyako ibara kinyono enjera teyo oboremerwa bonene nigo borase family yo ase yaene kwigo buna nonya no konyora kwendagera no gokongu okonye ndasabe o support era suke ejimutu aja gwekonya Mworoki wa Daniel Ogega Murande ni gari no gosemerio kone na sate birenga ale konyora umusamaria mokonyo goswa se skuru ya murangeria ya nyakoiba na koro mukena goikirania endoto yaye nise gosiru yanga nda se skuru ya ndangereti abango jangale grade kia eliyo nchika nyale igasi engia une yo banyakitari Umwana Daniel Koboyo gatano ase abana batano na babere ni arekanye no mukyo monene korende oboremerwa nigo bwa mobere irege tango kyo goikirania endoto yaye mwana oyo nango muligereria aise ka ende skuru engia abara bo mwalimu kosabo munyagitari nango morra kuingana ebitibi ya bwate none skuru no mukongwari nale gosaba ase bali bararora mabera onde bwensi orarora mabera egera atokonya egera omwana oyo achire sukuru Kuripoti ya Ndizi TV korwa sekenyoro kia bochi bomwamu imeye wodi ya tendere ase bunge ya bomachoge chache ilieta ndipon asanya
Ono mulikito dipo nasanya soroboti rwa senchira yobo ikirano gotigara boiga samangana rengete semigo ikase county ya Nyamira omugavana we county ya Nyamira Amos Nyariboniga watokira bakonyi ochiya saboroki wachimibere ase county ya nasoko wachi scholarship mulikito jobu mahangi kurwa se county yo yago tumanyibina abana oboni go barachikokonya kasoko nyara kogendera nechi semioroboti rwa senchira yobo ime Aboroki wachimibere ime county ya Nyamira nigo banyora ogosiro we scholarship yechi milioni 10 asomoroberio okobakera omwaka. To announce that the county government of Nyamira is releasing a sum of Kenya shillings 11 million to aid in sponsoring 200 bright but needy students. Omoroberio inigora chikokonya aboroki wa 10 korukere ward ime county Nyamira asora chikobakonya kugora chi uniform na gwakana school fees. The national government has given us teachers, the county government has given us school fees, parents have given you their all and the support, and so it's your part to go and do your best in schools. Omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo nateba omoroberio ino chikokonya elinde gokinia ekerengo yechisemi ime county Nyamira. Gazo mabango yo scholarships. Ikia ime yeito abana mbaro tabakonya ti ondita yo jaga bakonya. Igona bari mo konya. Womanye nero ko basom form 1 mpaka form 4. Asate banigo bakorete obotuki bwaime elinde komanya aboroki okoruchinka chintaka. Kirekara bawo sike skuru ndabe to twara matukabera tato kirekeras yaso miwa omu yabwo konya. Aba MCA ime county Nyamira mbate bamba chikobwaterana no mugavana elinde koina kibuno moroberio yo oikeranire. Abaiboli aba ebatotomete ase account toba wakirishe na tobe risori yabo. Igorero na bacha na abana aba etete ko bakikishira na mwato tomete wetera umpango yo governor. Nto hakikishenga abana aba kiro mwaka gochakira rero ebesa yabe gotumurioka lioka abana bami tumura mwakira tobasa kogende skuru ole tumucheza. Abaiboli baikira na sense meyo mbairaneria omugavana Onyamira Amos Nyaribo mbyamono asogosira aboroki wababo. Aki mbyamono ikiagara ntwali gocha guikia abana ase omugavana anyarire ko babeka bono iga tuateire mbyamono nande mbyamono nyasamose nanda momenta matuko. Ningependa kuchukua hii fursa kupeana shukrani za dhati kwa gavana wetu Amos Nyaribo. Umefanya kazi nzuri kwa kuwapea watoto hii scholarship ili waweze kusoma. Ensemo ya boroki wa mbate abogosirwo okuo ngochiko bakonya asanene mono asibabwate ogosemelia mbachiko ikirania okugania kwabo ase obugima. Na tunamwahidi kuwa na tunavyozidi kuendelea kutoka form 1 mpaka form 4 tutajitahidi na tutaweza ku make our county proud. Kwa nini ameweza kutupatia kutusponsor, na tunamwahidi pia vile mwenzangu ameweza kusema kana kwamba hatuwezi kama moja chini, tunaenda kusoma nazi tutitaidi ili nazi tuweze kupasua our dreams. Kurwa se county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Mulikito jobu mangi kurwa se county ya Nyamira soroboti rwa senchira yoboye kerano boy go moncho muri gosuka wocha sense mende bono tumulekera lya bakaga okorekana omurayibwense William Samuel Ruto litokolia lera senyomba yobora ni gomena na abajumbe kurwa se kyamakeri ya Jubilee abajumba abunigo balenge 30 obanyara komera na sobwa mono na bokati yali tokumanyigo babago sangana gokwana na mangana lengeta magendro hasbanyara kuligirirya soime nago chikobwaterana na sokunyara goikirania emeremo yabo chinga kyechubo igoni go mulekera ogokini wana bo kuligiria mangana lengete uchumi aiga sense ya Kenya.
Kiroboiga yuagendrete wono omo bunge holangata wan Felix Odoro mwanyekanete abuna janango ni gobane sokina gokwani ngani yua sate abuna barabumbaranganya kurua asomo walibu azimio na onyeba umera na nomora ibwense ase nyumba yobora ibwense asowo ase nyumba yobora yegotoka mimu chu Nairobi State House na nabo ni gojalangate berabuna egangene bamulekira na mangana rengeta magendra nabo igo mbaranganya kurua asomo walibu azimio one Kenya. No, the president called me because contractors are getting on site now. The Langata Soweto Zone B construction is starting. The team that I was given the contract is called Entex, almost 9 billion, and they're going on ground from today. I think the work has already begun. So just like when he came to launch it, he came to tell me, and the signings were happening, and that was it. They had their meeting, then I came in. These are people who come from the regions I represent. I was there, I heard everything they spoke about. It was a follow-up on the development projects that the president had promised when he was in Homa Bay, Kisumu and Siaya. That was just part of the meeting, then that was it. Boy kera yuagen retani go ogo kurege tindikia berege okoriyo wo sege korwe gwa gocha saba Kenya gotiga ko basara bana banyaroka aniga kwane kalitu kulia rasoma yego boko kolekana ase county area la ekipi ya Bwasomo deputy county commissioner Bernard Odino abaka gote abune bikore binigo bigen retako kolekana na bubisi asate birabuna serikali negende tukumulekere bikore binabo igo bali baranyoro bago kole ege kolekenga bune kana so ko basara bana banyaroka bachiko mukurege tambo kerege tindiniga buri kubwatera na nsemu ya nyumba 10 eriko nyara gosokyo bubisi bonga bunobo ekerebo kolekana gocha sabana abanyaroka. This is a deputy county commissioner Laikipia North. So the situation on the ground, there are cases in the ground. Kuna cases ambazo ziko kwa ground, isipokuwa ya kwamba kuna collision kubwa kwa sababu mambo ya reporting ndio kuna changamoto. Mambo ya reporting kuna changamoto sana, lakini experts wanatuambia kwamba wamama wakienda kwa hospitali aidha kujifungua, they are seeing ya kwamba the chance percentages ya wale ambao wamefanyiwa FGM iko juu. So tunaamini ya kwamba kuna challenge kwa upande wa reporting. We are not getting this information, it is being concealed. But we have mapped all who are involved, especially the traditional women. You had the director of community policing was here, and he was able to do alifanya hiyo mapping, na kupitia hiyo njia tutafuata hiyo njia kuhakikisha kwamba this issue is discouraged and is totally stopped from these communities. Kuligire bonona mange tobato kwariga chikoraga isato chabono botuka seri boningira na SMS ganyare koko sansamurana nene buna bono yokabere omuwaziri asenseme chisemi Professor George Magomo bero yabagukurizwa chinsemo nago ikiwa chinsemo chindeheri yabantu konyora kurwesiko yaye yomoria yomunenda mange ninkomanyekero cyaragira isato chiabo tuko olitware kubwatira nergo itera asumuntu wimanyerero higakoro kwa Joshua auta nabo igo Petro niramukira ene kibuna chibiche niliyo giwachnyorera senchira yobo ikirano nyirabona bakondra gutubwati gwetera nsemeli ya mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemeli ya YouTube na bote nabuna Ndizi TV News tumena nisato iretira n'inchenkoro kwa Vincent.